Tlang au channel lo thlir chin tu zong te inngaizawng chi bai levek ule tun chum video chuan Indian British film mu nom tak mai Before the Rains ti hi toikim taka thlira ngai thla kho zoi na hun ilo nei le ang umyang India in independence amu ma kumsom malam kumsang khazakwa somthum pasari huna khan Kerala state po hi British presidency nuaya lo omin aram leilung chu thingpui fechin nan le marchachin nan te a chachin lebok hewang hian British pachal le sumdong mi ni bok Mr Henry Moore po hi Kerala a thingtlang khochengker taka chuan in beng belve in aram leilung hausak na chu manchangkaya sang taka invortura malak atum me kani Henry hi British chulchuak nupui le fapa po nei to ni in apuzon hian kongtin re nga buai puin apui bom china hewang hian apuzon te chomdol re ngai lova a chave to kani ti proof chu athil tum le chak ber ani bokani hewang hian Henry chuan bank achanga loan tam tham tak pukin a farm kalpo na tur kongpui po hi concrete ngatin asial mup mai ni chuti rual eroin kongpui chu ruasur ma nge ya pe man nge ngai thungin a pe man lo vai ni chuan a thlai chin te chu phur chwa ngai na anom don lova a pe man ani ero chuan sumlama chuan abuai vak to in arin om lovani nei che cho a thilti ani boka ana tho hun chung po hian Henry chu tlanga farmhouse nuam taka chengin anupui Laura le afapa Peter te ro England a omda yin akha tokin anon kalve zeu chawani anupui fanau te hlata omma se nilenga na atho chinawangin Henry chuan khohar lutuk na hun po anei ngai haulova tin khochunga tlangwal le khathiam tak nila na chu atha changdol tura chorbokin khoi kipa anin zui dun chinawang hian Henry tan chuan khohar na huna omlo ati theibokang chung zong aya khohar mi ala wasiam tu chu anla om cheu mai chu a ompuinu sajani hi ani hi me chefel le zam chatak mai ni in Henry te chung ko tan hian achangkai tak zeta chutiang taka cheng dun tamle inchul nel ta chu karlova inngaizawng in a mei deuh ro ang chuan a om ta hial zokani Henry po in voitam a mangai thu fa in engtik nia emu chuan he hmun atang hian ka shoi chuakang che ti chu a thupui ber ani chin ram noile mate po in chai dun fovin hetianga an chua dun don hi chuan khomi te shiat an hlau ema wangin a wal out chin an tlan lai zongin sajani chu biru chinin mi omlo chin anga chia a chulang ve chau chinani maseni khatchu vanduai ta in ram noya an omdun lai chu naupang pahni in an phok tatlat maile sajani zok chu chiang takin an hutheya mase van ne thak takin kantidonem ni ami patompui pa ero an hu chiang theitlat lo man mo takatlan ho ngalin inan thlen meu phei chuan atlai to hlia hewang hian Henry chuan nilan chu sajani thatirin nilan po in apole achian no sajani te in kara chuan engemo a om nge ani ti chethiamin thil poe thlen ma top san thwai turin sajani chu thuron apeve nge ani sajani hi nilana chian chaber manasa uni in pasal nei lai ani boknen achunga thilpoi a thleng palang ti chu a hlau ve tur ani rengani nidang aya a hotlai wangin a pasal la chuan sajani chu lo an khumin an chia alo lo ngal hloi maya mase sajani naw manasa churon kalin boruak po a tha chom vele mai manas ne nilan te chu in fiamin manas chuan mingau pa Henry an nilan ne na asilai pek te chu mo in cha ati in moi po atingang mai nilan pa hi khwa pachal lang berte zinga mi ni in village council member ni lai ani boka tin Indian mitam jok ti ang boka an ma ni op mek tu mingau ngai theilo berte zinga mi ani ve nge afapa mingau pa noya athok po hi du lo hle in afapa in sap chong alo thiam kher te chu poeti vong chin nilan ero in mingau ho chu a ho ve shan lova
an khoti changtlung tuwa nga in school chale damdo in chate kongpui chate an nei pha bokowangin British opna hnuai om chu an thatpui zok nia shethungin khomi te po in hlona tam tak kan nei pha lom ative tlat apa eroin he hmuna hian kumtam tak kan lo cheng to a British hnuaya kan omma po in enghar satnama kan tok bik ngai lo ti in achan hun chu so son bik atum hau lo an khoa nge po hian British laka helpol helna cho chwa tuma in hor khom pol po omve rengin an le khazir chin laya nilana te headmaster po hi amazing hlaptu berte zinga atelve nge a an movement chu zom ve turin nilan po hi asom fo chin Mahse nilan eroin an movement zom chu tum velo burin heti hian ke chu ka hlimani British te hian technology changkang tak tak nen min thuam charenga kan khotan hian ala chazel zok don sin in tluklang taka hlim taka chen ho hi a chaberani ative chang headmaster la chuan angai dan chu chompui ve haulovin ipu son ang khatina en ve haulovang che anwai fe ya ada ang che ati zui sham an kong sial mek chu an zo nai don to awangin Henry po in alom na chu pui tham taka huai hotumin anupui le afapa te po chu acha thleng tarup mai chuti lain thilbuai thak tak ero a om tatlat achan chu anupui fanau ti omlai hian Henry chuan sajani chu angai sakta e lo maya an chia lo chhor pangai angba ka enlovin biak po abingai e lo mai ni ama zonga ama naidan phet zonga thalel em chin tu in a hoi santa dai mai chu sajani po in na atinge mai anong fal chang ero in Henry chuan mangai bia thu la hlan rengin anin kar chu ati top chuang lem hleilova Mahse chu ero sajani chuan atong khop zota bik lo achan chu an namdana chuan pasal nei lai renga ngai zong nei chu thil ten om top kho ka ngai ni in a shem na po thi na ani heiwang hian anin ngai zon awanga lauthong renga hun le ni a chiar liam laya Henry an a nei chadu tamya lo mai chu alung oi theilovani min hmangchang kai mai mayam ni itan engkim ka huama Mahse nang chuan eng mai huam ve in ka sheto lovani ati hial Mahse Henry laka chuan alwan diam to ema wangin athin rim tak tak ngam chuang lova anupui fanau ti ai em chuan athangai don lovani ti te chu chethiam ruwek Mahse asia in amulo der top to lelama Henry po in kongsial na chu chak taka kalpui mup rengin an tho chak dan en chuan ruwa tuitlak ma in an zo man ngei don ni in alang bokani Mahse buai na ero ain tran don chau si achan chu ram hnuaya sajani le Henry te tum dun lai mutu naupang te chuan an ka angin sajani pasal beng athleng tatlat maile atompui pa chu tunge ani zotin sajani chu adim lo sok lebok heti mek lai hian Henry te chuan banker in leng poimo tak nein thukhun khan tak soya anti ti holai chuan uibau thom sha in Henry chu silai nen achhuaka apasal laka changa anena sahim na zong gate bula hliam na taktora sajani lolet reng chu amutamai insung lama chuan kalpui chi ani hausi lowangin nilana omna chuan ashrai luta top maya heta hian sajani po in thil thlendan engkim chu soi chhuakin ahming ero alam chua haulo thua soi bukani nilan la chu namen lawalo hlau thongin apasalin helai muna aron zon wai chuan kan chhevek ani mai village council in sajani hi thiam lo anchantir phei chuan ama anti hlumai baka ke ni thlengpo hian kan himdon mi alo inupui fanau te po an bang bik theilawang mipui thin rimin minchil humvek don ati tarwai mai sajani po in pasal nei chunga ngai zong nei te chunga khumi te che dan chin nun rong tak chu chechiang le in chutiang din huna din ve chu alau tak zet bok Henry mang ang chuan nilana hna chuan poisa pe in sajani chu mun hlataka thon liam turin anor luita top mai ankal ma in Henry chuan sajani chu bia thuder hlan le nualin nilan chuan aphur chuak zuita ani zan kho a antlan nu chuan lui po in nilan chuan mun danga thon bo ani don thu chu ashilta a
sajani eroin Henry an chutiang thil achunga ati thei chu makti tak zetin oi har atingang mai nilana ti ngai na shelo po in ikal du lawani chuan farma kalpui lo chi in village council hne na ka shwai chi anga engkim ka soi chhuak kang ti in avo taringot mai heiwang hian min lo teu chungin sajani po in remative ta sham Mahse ama chapo om turin Henry an athon bawani ti thudik chu ala oi thei chuang haulova helai munatang hian ka shwai chhuwa kang che tia Henry intiam na derte chu dot ni tur chuan aring phal chuangang lawani sajani chu rei tak chung abota ka wangin achung te po anmang ang chanta a anaw mang ang po in Henry te chu mu in afarnu chin chu azota ani lamla chuan kutan lo sil hne thiam chin ngang mai box si ti chuan sajani ber an thon bo hnu chuan engim chu pa ngai taka kalle thein har satna em a omri lem lova kong sial na po tluang taka tho chunjom mup reng alani Mahse zan khat chu Henry tel lova tlei theilo sajani chu Henry wang bukin aron kele tatlat maile chu chuan nilan mai ba ka Henry te chu atimang ang tak zet Henry po in kathu zomi nilan khan atir bo chani kha ti in mai chana ashil pha ta piap maya farmhouse a hian anron vai chiani chuan kan zawai tan a hlau omvek chuwang chuan he hun hi rang takin chhuwa san le ngal ro ka thla thlam don lo che ke en culture chi anga engma tlak cham i nei lawang atibok Mahse chung ero sajani du ber anni haulo adu chu Henry ani in anin karawanga anun zong a in le thal thok lai hian amamo ber chu Henry hne na hadam taka omsiai se ni in chung thlallela ron pan zel po hi ani atop nan sajani ril runa chuan min hmanga ive tak takem ti in Henry chu azot ta phong maya Henry la chuan ol sam takin ka hmanga ilo che alo lati mak zui athushiat zet chuan sajani chu hliam na tak zetin Henry an nilana hne na asilai pe asir mai om chu la in a in ka plum ta mia maile sajani thina chuan buaina ati thua ni ta vek mai nilan po in om ngai na renga cheto lo Mahse Henry chu apui lawani chuan ama thlenga akan kai ve theiwangin sajani ruang da bodan tur chu an ngai to zuita ani arwang chu tuam hlomin lungan phuar nan boka ti chuan luya an pai zuita ani sajani thi na meu chu Henry po in atuarin poyati tak zet Mahse atuk lama chang chuan engma thlenglo ang maya om zui le thein kong siam na lama na athok chhun zom le char tho sajani naw manas la chuan a u zon na chu la thok rengin khomi te puina in an la zong mup reng mai boksi a police hial te po in sajani zon na chu thok ve bok Mahse arwang chu mu chwa tikni reng an nei thei chuang lo heiwang hian Henry le nilan te po thohuain normal takin annung chhun zom le to Mahse be sei to lo lama sajani ruang chu lui kama aron lang chuak tamau maile arwang chu postmortem ngal ni in silai ka na wanga thi ani ti le a silai po SAP pistol ngei mai ni ti te chu shiat chwa ani zui ta bokani sajani pa po in Henry farmhouse achang chuan afanu thil vel chu khomin Henry chuan revolver anga hli ani ti te chu ashazuita heiwang hian Henry chuan rin hlel kaita in sajani chunga thil thleng chu Henry farmhouse chunga thleng nge ani rin na po alianta chu thu chuan karlawa khopum dap chuak zui bokin bank official lampu an ril ro a ha chan hle khomi te chu an chunga an helwai ni chuan kong siam na chu atop ngalanga bank chuan poisa an seng thlon don ani zui der mai boxi hewang hian bank officer chuan achunga rin hlel na ommek chu nilan chunga tlak tir dai tura thuron pe in nilan hne na isilai pek manga in ka phlum ani thowa chuwang chuan nilan khamo pola ti chuan nang chu ifihlim ngal ti na ani mailom project po tluang taka tho chhun zom le ani anga ti in Henry chu anorta sek mai
Mahse chu tianga burbun shan pa po ngai chuang lem lovin nilan khan inti thei takin Henry pisol pek chu sajani naw mana sa hne na alo mu to awangin sajani pasalle khomi te thin rim chuan nilan chu nor chhuakin village council hne na an shwaita council member te chuan an pona che hi adi kani chuan ti hlumini anga ifili mani di ifin fia thei ani ero chuan inun na zo ani thungang ti in thudik engkim soiturin an lo ti a nilan chuan sajani chu atha ani lo thu soin pisol po chu ashal dai thu soi boka Mahse sajani pasal chuan aru machangin pisol chu alo mu chuak ngei boxi hewang hian nilan chuan thudik fam kim a soi lovani ti chuat chiang ta hle a in puan du thlot boxi lo wangin nilan chu pui thiam hne na shwaini in heta po hian nilan chuan do ta soini ti an proof chuan ti hlum ngal ni donin thudik a soi ero chuan anon na chu an zwa ve don thowani hewang hian nilan po in thudik chu zep zo ta bik lovin sajani chuan ngai zonga nei thua soi chuak ta apa phei chuan ama chu sajani ngai zong emo ati man Mahse nilan chuan sajani bialpa chu apu Sir Henry Moore ani thua soi chuak ta vek mai engkim shevek chunga engma soi chuak lova angoi tlat wangin village council chuan nilan chu kho achangin an no chuaka thil ti swal tu Henry chu phubolak nana athat thei ani ero chuan kho a alu le chu an phal sak don thu an chilta ani tual tha em chu nilan po in a she tak zet Mahse chu kho a ala om ve thei nana ati thei chun ani mai boxi heti mek lai hian Henry nupui po in a pasal le sajani te in karbaka sajani thina chuan a pasal po a enroll ve devani ti te chu she chuakin a thin rim lutuk chu a fapa shwain inglena alet le mak mai ti chuan manas le nilan te po in Henry tha dan tur chu ruwa manna siam zuin ama chi a motor khala a chuak lai chu mulfal re laya an lo ambush ta ani nilan po in ati tur suti tumin asilai pek ngei mayin apu Henry chu atin tawang maile Mahse atum ngial chung po in nilan chuan silai chu a met puak thei ta hau lo maya an kho a ala om ve theina tur ma ni se puitlin zo tangang lovin akal san taringot mai ni reilo te nuwa chuan ro aron surin an be se aya ma da in for chu aron in chan taringot maile hewang hian Henry chuan a project kalpui mek po chu a chhun zom thei to don lova furwa tui tlak ma awang chuan a suang to na le abe se na nei zong zong te chu borua ka an tham ral zo don ta ni in alang lelama Mr. Henry Moore atha theilo wangin nilan po chu khwa achanga no chwa ni tange yin mingau ta na rin om taka athole chu arin om to lo viau bokani ole engpo ni se tun chumatan chuan khati chin kha nile ri mai sela video to thlenga min lo thlir sakawangin kan lom tak zeta video dang lo chwale ma chuan tlang au channel lo thlir chin tu zong zong te in zawain man nuam mangcha mutui le vek ule